Assalamu alaikum hurmatly görүүчүлөр. Biz жаңа yıl деген айылдабыз. Assalamu alaikum hurmatly YouTube görүүчүлөр. Assalamu alaikum Kadamjay жаңылыктары YouTube kanalın kattaloочулары. Amansızdarбы? Бүгүн мен бул чыгарылышты Исхак Болоткон айыл өкмөтүнө караштуу жаңа yılдан тартып аткан жерим. Бул жерде bir İnimiz servos peçin orusu mine orup kalgan eken. Özübüzdün agayыбыздын 10 yıl bizde okutkan oşol Murzaev Jamal agayыбыздын uulu Murzaev Sanjarbek oşol inibizden kabar algany jana oşol muhtajlыгыны elge jarıyaлаганы keldik. Eme alıp kirip sizlerdi köngül buruşuңuzdardy kalap ketemin şol inibizge kolubuzdan kelgençe jardam kılsak. Hurmatly görüşçüler, bul Исхак Болоткон айыл өкмөтүнө караштуу жаңа айылы. Assalamu alaikum agay. Gel. Hurmatly görüşçüler, men azыр Sanjarbектин үйүгө келдим. Бул жерде Sanjarbектин ата-энеси ошо Мурзаев Жамал агайыбыз жана апасы Жамила жеңебиз sizlerge kayırılık kılmakçı sözlerge kulak salıp жақшы bir özünüzlerden kommentaride oy pikirinizlerde kaltırıp jana uşul inibizge жақшы жардам berip koyuңuzlar. Hurmatly el jurt, agayın tuğandar. Şuntip olu şunday dertke saldıktı. Kargaz tügönmen eli hayırlısı kargaz bolup turabыз. Mümkün bolsa şu oluma jardam berip koyuңuzlar. Men oğlum Sanjarbek. Şunday boğuluğumuzu menen uğrup jatat. Uşul embi Indiyaga barıp şola bere sakılış kerek eken eң akırkı nemesi. Uşo жерде баарын жигиттерибиз топтодук. Эми ушул калган немесине жардам берип коюңуздар суранамын. Эч качан эч ким оорубасын, баардыгы ден соолукта болсун. Allah razı olsun. Алдын-ала баарыңыздарга рахмат айтамын. Буңуздардан келишинче мүмкүнчүлүгүңүздөр болушунча жардам берип коюңуздарды суранабыз. Şunday bir musibatga tuş geldik. Oğlum şunda hepatitin B türünü juğuzup alıp medisinalık şu прививканын arkasından B hepatit B menen ооруп акыр аягына келип сервос печени болуп отурат. Ошого байланыштуу ушул boğrunu almashtırış operasyasını Indiyada жасалат экен. Ошого şu баланы жакшы болуп калыш үчүн эл журтка кайрылып аткан чагыбыз. Агайын туугандар силерден сураныч. Чамабыз, биздин өзүбүздүн чамабыз жарым-жартылай жетип, аягында аяга жетпей токтоп калып атабыз. Ошого sizlerden suranç gelecek, koldan kesse mümkün bolsa köngülden çağırıp jardam berip koşuңuzlar dep suranıp birbirlerinin atıdan suranıp sizlerden. Eğer de mümkün bolsa şunu көрсөңүздөр. Hurmatly görüşçüler, mına agayımdı sözünü uqtuңuzдар. Bu kayсы жылдан beri dediniz agay? 95-94-yıllar eken. 97. Kaçıncı? 97. 97 yıllar. Emi oşodan beri oşo Sanjarbek abız şu hepatitin B kategoriyası meni ооруп kelipdir.
azır künden ошол azmaz küçöygönüge байланыштуу сиздерге кайрылып атат. Агай, бул эли журтубуз таштап койбойт. Коомдор бар, Кудайга шүгүр. Мына Россияда жүргөн, мигрантта жүргөн, бүтүндөй дүйнө жүзүндө жүргөн мигрант акаларыбыз, инелерибиз, эже карындаштар таштап койбойт дейбиз. Эл менен жардам болот. Урматтуу көрүүчүлөр, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан жакшы бир хадис бар экен да. Кудай Таала айтат экен: "Эй бандам, ач калдым, кабар албадым" дейт экен да агай. Анан кийин айтат экен ошо кыяматта бандалар: "Өзүң рызкынын бардыгын жараткан болсоң, кантип ач каласың" десе, "Кошунаң аш жатты, сен кардың ток жатты" дейт экен. Ошондо бир аз тамак менен көңүлүн алганыңда мени тапкан болот дең дейт экен да. Bir insan Huday Taala dağı aytatken: "Ey bendem, kembagal boldum, muhtaç boldum, kavar almadım" deytken. Ey Allah Taala, bütün baylık, dünya özüңdü kolunda bolsa, özüň jaratsan, kantip bay bolasың, kantip kembagal bolasың dese, bir adam eşiginde kagı muhtaç bolup keldi, jardam kolun sunbay koydum. Eger oşonu razı kılıp jönötkeningde, bizdi tabat edeň, meni tabat edeň, Kudaydy tabat edeň dep. Ey bendem deyt eken dagın, oğurup kaldım, muhtaç boldum, oğurup jattım, kavar albadım dese, Huday Taala: "Ey Allah Taala, özüň oğrudy, özüň bardyk oğrudy şifasy menen jaratkan bolsaň, kantip özüň oğruysun" dese, muna şunday Sanjar ukama okşop, je bir azırgı kezde bütele oğurup jatkandardy aytatken da misal keltirip, "Oşol oğurup jatkandan kavar albay koydum, muhtaç boldu, oşonda sen kavar alıp köngülünü kötürgönüngde meni tabat edeň" deytken da. Ustazlar şu sözleri aytты. Urmatly görüşçüler, jogorku berip atkan koldan alıp atkan kol öýde turat. Munday sungan koldan deyt, üstünge kol öýde turat deyt. Sizlerden darajaňyzlar bir kança jogary köterilet. Emi bir oturganda abitan pul atabız agay, 400-500-ge. Bul kança kerek kolunuzlardan kelgeniçe, 20 somdan bulaw, 100 somdan, 1000 somdan bulaw, kolunuzlardan kelgeniçe uşul jardam kılaylı. Ükabızdı sakaýyp kesişige bütün eli jürt taştap koyboy, kolunuzda sunaylı agay. Rahmat. Eger elden aylansa bolat agay, elibizde taşap koyboyt. Anan hiç bir mümkünçülüğünüzler bolboy, özüňüzlerdi gana muhtaçlığınızlarga жетiştүү bolsa jakşylap dua kılıňızlar. Dua menen dagın köp işte oňolturup koysa bolat. Dua kılıňızlar. Şu Sanjarbek sakaýyp kalsın. Emi Sanjar öz menden bir süýleşeýle. Assalamu alaykum. Sanjar ukam kандай? Jakşysyň, densogyň jakşyby? Huda şifa bersin uka, sakaýyp kalgyn. Rahmat. Özüň dagı bir öz süýlep elge kaýryl. Ben Murzaev Sanjarbek Jamaldinoviç, oşul Datqa 1997-yıldan beri alışıp uşul zatty menen birge Russiyalarga çe barıp, ahırı uşul Sirozga jetip, şunun arkasından orup ahırı bolboy oturan darajaga kelip kalıptır. Oşoga boordu almaştırууга tуура kelip turat. Oşoň üçin kaýrymdуу bolgan insanlardan kaýryluu dilep uşollardan sizlerden köp tükürsegöl bolat demekçe bizi gruppalarda, köp nemelerde, endi bizde India'da var en arzan bolgan jer üçin şu India'ga barap hesap bolууga muhtaç bolup turgan kezibiz. Oşoň üçin özümden nejem donor bolup ketýät. Oşoga sizlerden soranış, koluňuzdan gelse bir som bolsa da kaýrymdуу kılıp koysaňızlar dep ötürüzken. Huda şifa bersin uka. El jurtubuz bar, jakşı insanlar köp, jardam kılat Huda kalsa. Allah barıňızlardan razı bolsun. Huda şifa bersin Sanjar. Densolukda bolgyn. Sakaýyp ketesiň hali. Huda kalasa.
жакшы болуп келгениңди дагы элге жарыялап көрсөтөбүз. İnşallah. Şu günler geçeceksin. Hatırımızda. Урматтуу көрүүчүлөр, экрандарда чыгып турган банк карталарына жана телефон номерлериге байланышып, ушул банк карталардын ар бириге өзүңүздөрдүн көңүлүңүздөрдөн чыгарган Санжарбекке болгон жардамыңыздарды аябаңыздар. Көп түкүрсө көл болот. Баарыңыздарды ушул Санжар инибизге жардам берип, Индияда болчу операциясынын жакшы өтүп келишиге дуа кылыңыздар жана колуңуздардан келгенче жардам сунуңуздар. Санжарбектин өмүрүн сактап калсак, сакайып кетсе, бул баладан Алла Тааладан сиздерге чоң жакшылыктар болушуга үмүт кылабыз. Баарыңыздарга кылган ихсаныңыздарды башыңыздарга кыяматта сая болсун дейбиз. Сиздердин кылганыңыздардан артканыгы, Санжарбекке бергениңиздерден артканыга Кудай Таала берекесини берсин. Үй бүлөңүздөргө тынчтык, амандык, уул кыздарыңыздар менен сак саламат эсен аман болуңуздар. Кимки жакшылыкты таратууга жардам берсе, ошол кылган менен сооп болот дейт. Эч болбосо дуа кылыңыздар. Ушул видеону көпчүлүк инсандар көрүштүгү үчүн лайк басып, тез арада группаларга таркатып, жардам колун сунуңуздар. Сиздердин ар бир аракетиңиздер Алла үчүн чоң болуп көрүнүп турат. Алла сиздерди куруп койбойт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алла баарыңыздардан ыраазы болсун.